uno es de Tampoco. Es de
Kapitaki ki pamalohan ki totung kalau tukare ia ihe nau paos etau mukalama he atini papo pamalohan senemila pamalohan di takio kepai tatang betau tarabo matuapua. And we thank everyone for being here this evening. Kamalolahe he taugahi papofonga me tua kalani ho lave ia ku ai se wata le glena ko ilo ku ping ko whanau pa te FGX. O tau waingai po kalama e kia whini e tau whanau o kau ki ai, and I know that kau e mai papofonga me Marlborough girls and Marlborough boys na kawe na dance i prokalama e kia pini i kolo ka nau tau kapetai o ke iai pe tau tō tuku o nau pōpō mai ke tau mai konua kapetai ke e ki ulama ai pātaha e palealea ai tau se asi mai konua tonga o te aroa o ko kore whamore more a ka pauna e ka ngahi lea toha ka whotunga nei kai ke tā mō mea mai ko kore peke o whanga he lotu. We have a few notices for manapa pe ka pau mo whaanke mo mau e ngahi action song na hiva ka whoka ko ni o mea atu ki YouTube se ausi tui tupo. It's all on YouTube live. So please to all our online watchers and supporters of Aifonua, tune in and like and subscribe so we can have more of this. Oh, mo'unga hea moni's group. So thank you. Kataka mumuku ngahi the notices banning me he tau youth komina o sai askupu kore whamore more a peki he tau whanau me he wahenga o kalani manukau ke mo mea si pehe ko hi whaamu ke tai i pota alo se kau aki mo e kem koe ni he moni te pea mo e tau whanau tangata whaamu ki te whafoki mai tau wahisea tau